Ushobora guhunga igisimba gikomeye nk'impyisi nyamara ukisha hafi y'igikeri kizwi nka Golden Poison Duck Frog, ukumva ko aribwo ufite umutekano. Nyamara utazi ko ubuzima bwawe buri kurushaho kujya mu byago kuko wegereye inyamaswa y'inkazi kurusha impyisi wahunze. Ku isi habarirwa inyamaswa abantu benshi batinya nyamara mu bifatika zidatinyitse cyane, cyangwa se bakazubahwa kandi atari izo gupfa kwisukirwa. Mu gukora urutonde rw'inyamaswa z'inkazi ku isi cyangwa se zica abantu benshi ku isi, twifashishije ikinyamakuru cyitwa CN Travel Ads. Cyashingiye ku nyamaswa zishobora gushyira umubare munini w'abantu mu kaga icyarimwe kandi zikaba zabica vuba. Guhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. N'iki kiganiro tugiye kurebera hamwe zimwe mu nyamaswa 10 z'inkazi ku isi zizwiho kwica abantu benshi cyangwa se zigira amahane menshi cyane. Uhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga imbogo zo mu bwoko bwa Keb. Ubu bwoko bw'imbogo zigera ku bihumbi 900 zose ziherereye mu bihugu biri munsi ya Afurika y'ubutayu bwa Sahara. Iyo ari imwe zitari mu matsinda ikunze kutagira amahane cyane. Niyo mpamvu zikunze kugenda ari itsinda. Izi mbogo ziza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'inyamaswa zikaze kuko nizo zica umubare munini w'abantu ku mugabane wa Afurika kurusha izindi nyamaswa zose. Ku mwanya wa 9 turasanga ikinyamujonjererwa kizwi nka corn snail. Iyo iki gice cy'inyuma kiri kuri iki kinyamujonjererwa kigukozeho, kikwinjizamo uburozi buzwi nka conotoxin. Mu kanya nk'ako guhumbya bukaba bumaze guhagarika imikoranire y'utunyangingo duto tw'ubwonko, umuntu agahita agagara ako kanya. Ku mwanya wa 8 turasanga igikeri cyo mu bwoko bwa Golden Poison Dart. Golden Poison Dart ni igikeri kigira amabara atandukanye, gikunze kuba mu bice by'amajyepfo ya Amerika. Kigishyira ku mwanya wa 8 mu nyamaswa zikaze n'uburozi kigira bwitwa batrachotoxin. Ushobora kwica abantu 10 icyarimwe ndetse mikrograma zabwo 2 zikaba zihagije kugira ngo zihitane umuntu. Kubera uburozi bwinshi kandi buri mu gice cy'inyuma cy'uruhu bw'iki gikeri, kugikoraho ubwabyo bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Ku mwanya wa 7 turasanga ifi yo mu bwoko bwa box jellyfish. Izi fi ziri ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'inyamaswa zishyira ubuzima bwa muntu mu kaga kubera uburozi bwazo bwica mu kanya gato cyane. Nubwo ubumara bw'izi fi bushobora kuvurwa umuntu agakira, abo yarumye bapfa mu gihe gito cyane batarabageza no ku nkombe z'amazi. Kuko ikikuruma uburozi bwayo bukwira mu mubiri vuba, bukihuta bugana ku mutima ugahita uhagarara. Ku mwanya wa 6 turasanga ifi yo mu bwoko bwa puffer. Iyi fi izwi nka puffer fish cyangwa se blowfish ikunze kuba mu nyanja ikora ku Buyapani, iy'Ubushinwa ndetse n'iya Philippines. Zikaba arizo nyamaswa za kabiri zigira ubumara bwinshi mu zigira uruturigongo. Nubwo izi fi ziribwa mu bihugu nk'Ubuyapani n'Ubushinwa, bisaba abatetsi b'abahanga bazi uko bazikoramo ubumara bwazo. Gusa kugeza uyu munsi abenshi bazirya baracyapfa nk'impanuka kubera ubuswa bw'uwayitetse. Ku mwanya wa 5 turasanga inzoka yo mu bwoko bwa Black Mamba. Iyi nzoka ikunze kwibera mu bice mu mikenke no mu misozi miremire cyane cyane yo muri Afurika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba. Iza ku mwanya wa 5 kubera umuvuduko udasanzwe n'ubumara bukarishye igira. Iyi nzoka igira uburebure bwa metero 4. Igihe irumye umuntu imushyiramo uburozi bushobora kwica abantu barenga 10 mu gihe kitageze ku minota 20. Ku mwanya wa 4 turasanga ingona. Iyi nyamaswa y'inkazi ikunze kwibera ku mazi. Iza ku mwanya wa 4 mu nyamaswa zishyira ubuzima bw'umuntu mu kaga kuko buri mwaka mu bice bitandukanye by'isi zihitana abarenga 1000. Umubare uri hejuru cyane yabo intare zica kuko zo zica 250 ku mwaka. Ikindi gishyira ingona kuri uyu mwanya ni umujinya wayo udasanzwe utuma isagarira ikiyije hafi cyose nubwo ntacyo cyaba cyitwaye. Ku mwanya wa 3 turasanga isazi yatsetse. Isazi yatsetse nicyo kiguruka kibasira gishyira ubuzima bw'abatuye isi mu kaga kurusha ibindi byose. Iyi sazi ikunze kugaragara ku mugabane wa Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara nko mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
na Angola. Uwo igisazi yarumye arangwa no gusinzira mu buryo budasanzwe, kunanirwa guhuza ibikorwa ku mubiri ndetse n'igihe yaba atihutiwe kuvurwa bikaba byamuviramo urupfu. Ibi ndakeka mukunze kubyumva ngo umuntu ngo yasinzire, ngo yasinzire cyane ngo yariwe na tsetse. Ku mwanya wa kabiri turasanga imibu. Nubwo umubu ari mu bisimba bito, uza ku mwanya wa kabiri mu nyamaswa zishyira mu kaga ubuzima bw'abatuye isi kubera umubare munini w'abantu bahitanwa n'indwara ziterwa nawo. Aka gakoko kaboneka ku migabane yose uretse Antarctica. Ubwoko bwatwo burimo ubwitwa General Aedes Anopheles na Culex ni isoko y'ibyorezo nka malaria, Zika ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye ziterwa na buno bwoko bw'ino mibu. Ndetse kandi ibyorezo bituruka ku mubu ku mwaka byibasira abarenga miliyoni 700 ku isi hose, bigahitana abagera ku bihumbi 725. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuntu. Umuntu ni uza ku rutonde rw'inyamaswa z'inkazi kubera uruhare agira mu kwica abandi, inyamaswa zo mu gasozi ndetse no mu bikorwa byangiza isi. Umuntu kuva yabaho yaranzwe n'ibikorwa byo kwica umubare w'abantu bamaze guhitanwa na bagenzi babo binyuze mu ntambara ntubarika. Ndetse kandi intwaro za muntu zishobora kurangiza isi mu kanya gato, zituma agaragara nk'aho ariyo nyamaswa y'inkazi ishobora kubagamira ibindi biremwa byose kuri uyu mugabane wacu w'isi. Kuko afite intwaro zifite ubumara burusha ubw'inzoka. Indi mpamvu ituma umuntu aza imbere kuri uru rutonde ni uruhare agira ruziguye cyangwa se rutaziguye mu mfu n'izindi nyamaswa abinyujije mu buhigi, urugomo ndetse no kwangiza ibidukikije. Shimiye wowe wafashe umwanya wawe ukadukurikirana kuri The Real Shema TV. Wowe ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu, mushishikariza gukora subscribe ukajya ubasha kunogerwa ibiganiro nk'ibi ngibi tuba tubagezaho umunsi ku munsi. Nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro cyane.